Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe komin ari ka plateforme men ɗo fi en waw ɓeydidirde e ɗi waɓutuji ɗo. Eɗen andi hiɗen mari darsu mo waɗeten e midi 30 fi sifagol maku goto e nder makuji nulaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam. Aren musidɓe julɓe ka andintingol ɗi waɓutuji ɗo ko hittuɗi hiɗen hani ɗi nafitorde, woni koko yowodiri fi aduna, woni koko yowodiri fi lahara. On higila wonɗen ka suudu ko hande jangeten hadisa nogay e goaɓo on. Ɗum ɗo holli en wondema goɗɗo si tawi ñande wo ñande himo jangude ko kumfanɗi o ko kumfanɗi, o wi'ay nafoore e muɗum. O wi ɗo ko ñande wo ñande en darsay e janga darsu mo 5 minutes en wawi jangude ko hande jangeten hadisa nogay e goaɓo on. Ɗum ɗon holli wondema nafitorgol waɓutuji ɗin no hetti moƴƴa non. On tigi yawitoto ɗo minute ma yawito seconde ma yawito leere, kono sa yurnitiki a tawi ko ɗum ɗo woni fi gurdam maɗan. Haray lewru ndun ko ɗin minitaji ɗon sowodiri, ma ɗen ñalade ɗon sowodiri, hitande nden kadi ko ɗen ñalade ɗen sowodiri. Musidɓe julɓe, haray hadisa mo jangete on hande kon ɗo, hiɗen andi dina men kan hino wodi ko ka inni yen waɗu, hino wodi ko ka inni kadi tawi waɗu. No woniri noon hay sariyaji ɗi bani adama windi ɗi, no wodi ko sariyaji ɗin inni ya waɗu, no wodi ko sariyaji ɗin inni ya terto. Donc haray eɗen andi hadisa mo mi suɓi on hande ko hadisa kadi hettuɗo mo tawata no gasa woɓɓe anda ñawore muɗum. Kono woni ɗum ɗon woɓɓe no wodi si woni ha puri yalti ka hoore maɓɓe moko baɓe, ɓe yahay ɓe soda nebbam foore, mi mana nebbam ɓale, ɓe waɗa ka hoore fi honnum couleurugol ma fi changugol innen wondema couleur sukudu maɓɓe ndu ɓe watta ndu ɓale. Ɗum ɗon ko ñawore ɗum falɗen jangude ɗo joni hadisa maku nulaɗo nder makuji nulaɗo ni sallllahu alayhi wa sallam ko tindini ene si woni ha purol yalti ka hoore an ma ka ware an, tawi ko ngol yaltiri ko fi duuɓi, sike duuɓi an ɗen hewti ka puri yalta ka hoore an, hino sellananmi waɗugol foore waɗugol nebbam ɓawrinagol ka sella, ko ɗum fala ɗen jangude ɗo. Non ko be sendidiren toɓɓe ɗiɗi hittuɗe, suka ma paykum kum tawatara duuɓi mum to wali, si purol yalti ka hoore makko on ɗon haray probléme ala, hino wawi firtinirde hay siko ɓale, haray probléme ala. ɗo ko wonɗen e sifade kon ko paykum, masala paykum heɓa nawnare ni, hala sukunu makko ndu no rawni, hala ko paykum duuɓi ɗin to wali, hina on ɗon wonɗen e sifade fi muɗum. Ko wonɗen e sifade fi muɗum ko moko ba mo duuɓi mum towi, masala bi 40 ans 45 ans 50 ans pour yalti ka hoore ma, ene no sellane firsingol puri ɗin waɗa couleur ɓale, kon hadis ɗon fala ɗen jangude. Mi janga hadis on, haray hadis on kaka riyadu salihin kadi mo woni an jabirin radiyallahu anhu qal utiya bi abi quhafata walidi abi bakrin as-siddiq radiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد، رواه مسلم. أولو حديث دو سيدنا جابر بن عبد الله في الليمو بماكي نياند مكة أدتانو نياند مكة أدتانو سيكي نياند نولان صلى الله عليه وسلم فولو نو هم بمكة بين دينك ناتي مكة nden ñande ben seydina abi bakrin as-siddiq ko ben inete abi quhafa, kono inde maɓɓe nden tigiri kono ɓeynete ko usman ibnu amir, kono ɓeynete, kono hiɓe jammawnu abi quhafa. seydina abi bakri yahani babe muɗum addi ɓe inni yoɓe silmu yoɓe naatu ka dina. ɓe ari noon ɓe tawi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe seydina abi bakri, tawi sala maɓɓe on hoore maɓɓe nden no rawni pen puri no wa'i wano geenal danewal
ko inete athaqama ko gene no ka désert si tawi woni genal ngal mawni ngal rawnay pen ngal rima kadi ko rawni pen genal tawi nulaɗo maaki seydina jabir maaki ñande seydina abi kuhafa arno ka nulaɗo ñande makka udditatano ɓayɓe seydike ka nulaɗo tawi hoore maɓɓe nden no rawni pen ɓuri wano genal danewal nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay hi'i ɓuri maɓɓe ni e waare maɓɓe nden no rawni pen nulaɗo maaki o no gayyiru haha wayle ɗum ɗo seke no sellane hon ɗum wayrugol couleur puriri ɗin wajitani bu kono woɗɗite assawada ɓale oɗo hadise jakka mi andi on ɗum si woni ha duuɓi an hewti 30 an 40 an puri yalti ka hoore an no sellananmi firsingol ɗi boɗe nete couleur mo mi faala si wona ɓale jonno haray komi suɓani oɗo hadis worɓe ɓen ala probléme ka communauté men kono rewɓe buyno woodi duuɓi maɓɓe ɗin toway hara hani ɓe waɗude foore ɓe waɗude nebbele ɓe ɓawlina sukundum ɗum ɗon haray hana ka saria imma innuɓe no aña ma innuɓe no harmi jaka mi andi musidɓe julɓe jangugol ngol no moƴƴi jangugol ngol no hetti kala mo purol yalti ka hoore muɗum tawi ko duuɓi ɗin addi purol ngol haray hande kadi no sellanamo firsingol ngol purol ɗon e couleur ji ɗin fop si wona ɓale haray o hana firsinirde ɓale jonno hiɗen andi sonnaɓe buyi anda oɗo hadis nde ɓe moridira ma nde ɓe sanca ɓe waɗay nebbele tawata nebbele ɗen honno si ɓe mari puri nebbele ɗen ɓawlinayi sukundu ɗum ɗon haray hana haray ko ɗum waɗi sifa ɗi hadisaji ɗo hino hana yanñede ha fo humpitodi kono non no sellane firsingol couleur mo falaɗa enen noon faydi oɗo sunna kañum kadi haray o jalaki ka meɗen firsingol sukundu ɗum monko ba enen faydi sondi heeɓi purol faydi ngol ɗumannotto haray no sella accugol ngol ɗon no sella kadi firsingol ngol kono harana ɓale joni noon enen ɗi puri nafano e majji ka ala no e majji nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki kadi hadisa selluɗo ɓe maki kala marɗo purol ngol pulor ɗo ngo wontanoya mon ɗum ndaygo yawmal qiyama kono noon ko so tawi woni ko fewuɗo kala fewuɗo maruɗo puri ɗi wontanoyaymo jalbendi annora yawmal qiyama haray jakka mi andi musidɓe julɓe haray o hadis ɗo ko tindini en ko wondema siɗa mari puri haray no sellane hiɗa wawi ɗi waylude watta ɗi couleur go itta ɗi dane kono noon naya wattuɗi ɓale ko heddi kon fo ɗa wawi waɗude oɗo hadis komi suɓiranimo ko fi sonnaɓe men ɓen buy e maɓɓe waɗa nebbele ka ko e muɗum ɓe firsina hoore maɓɓe nde ɓale hara heɓe jogi puri amma noon siko paykum hara puri ɗin ko yaltir ko sabu nawnare naafi duuɓi on ɗo no wawi firsinirde ko faalawo joni noon goɗɗo no wawi innude ene ko fi hon ɗum sariya on harminani yo on tigi makko ba yo firsin inde wondema puri mum ɗin ɓale ko inneten janguɓe ɓen wi'i haray e hoore ko nulaɗo maki kon ɓe ɗaɓɓiti ɓe daari ɓe tawi haray jamfa no wawi sorde e muɗum par ce que sa firsini hoore ma nden ɓale tawi hiɗa hetti hiɗa wawi yawde innen wondema e ɗayna jiwum ma si tawi woni ko jiwo o ɗayna gorko paykum fiyo ɓe jombidir oya hara anda duuɓi makko ɗin haray jamfa naati e nder ɓuran ɗum janguɓe ɓe no tawnori ɗum no illa on kono ko inneten sawa an enen en andi illa on ma en andali ella on si tawi tu woni nulaɗo maki tawi ma kono selli hara hiɗen hani ɗoftagol musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen hattude ko darsuɗe ɗetto 10 minutes kono yii nafitorgol ɗi waktuji ɗi no hitti e nder ko wonɗen e jangude ɗo hadisa goto hande en heeɓi hadisa nogay e go'o ɗo gasano ɗo yo ɗum ɗo lannude no gasa haray en heeɓi deftere jangande e hoore 5 minutes ko holli wondema ko en eto nafitoroɗen ɗi waɓutuji men ta en feƴƴin ɗi e fiju ndaru tum ma e ndaru télé tum ma e wowlo téléphone tum haray eɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala yo Allah nani en o mako ɗo
inna wonde mo jaɓe mo gollitiro mi janga hadis on nde wotere mi firire a doy عن جابر رضي الله عنه قال بماكي أتي بأبي قحافة سيدنا أبي قحافة أدنو كون بنوني بين والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كون بين سيدنا أبي بكر أنا إني عندما بلنتيلك عثمان ابن عامر يوم فتح مكة نند مكة أدتا ورأسه تي سلام بهم هور مبنين ولحيته إوار مبنين كالثغامة بياضا نويونو جين دانيج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد ماكي غيروا هذا نسلنا ويلغل ويلغل بوري دانيج دي وجتنبوا السواد كون وإتي باولغل وإتي كولور بلاجون رواه مسلم وإمام مسلم في الليمو هراي مسلم جول بين هيدي كدي 15h30 et 22h30 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته